Kome ja ne znam šta je, jeboga ti. Kuku, ti znaš da će biti, gdje će biti postavljeno da budeš spreman za dva šansa pokrića. Redio sam. Izvuđe se, odvorite bokselce malo noge, umotaj žavojima, umotaj neki nabija, igmanski marš, prevuj, zima, tiše, pusta srca, lidu. Jeboga ti, imaš ovdje ubeđenje i ovo i ono, ide sve što se može pokrenuti. Dobro, nema problema, sad se ti toga Majdinu, ja bi se Majdinu maču. A ovi sokolovi, ti neki, vaza neki sokolovi, da se krenimo da ide. Zašto se nada da tu ide broj? Znači, to je već ljude. Vi svoj zadatak izvršavate, on će vodi ljude. Jeste se i odmah radi. Idite se, izujte se i čekajte narod. Isto, pa. Dobro. Kako smo ušli u Kasanu? Evo ovako, prvi u Kasanu Gladoć koja je ušla treća česta. Komandir te čete, tako ne znam bio, razumije, zajedno s ovim svima momcima, prvi smo bili. Imali smo pravo budića, ušli smo prvi u Kasanu, ušli smo ubije. A to je sad to sve slično, mi smo daleko od Kasane, puno smo daleko od Kasane. I radimo posao, non stop radimo posao. Mi smo patrioti, razumiješ, i poručuje botima svima, razumiješ, sad trenuto, razumiješ, sad je ribac, dođe za nas. Ne uzde tako lako je uzmeti tu robu i to, razumiješ, što s drugi oslobodili. Ovaj sve je od borac, sve je borac tu, nema korupcije trva, nema brašna, nema ničega, razumiješ. Taj je sve je borac, razumiješ, odavde ima pravo da istira šlepar i šta god on hoće da istira odavde, za svoje potrebe, razumiješ. I ovako da vam kraja ništa. Mi nikad ne podcjenjavamo neprijatelja, nismo ga podcjenjavali, nećemo ga, da smo podcjenjavali neprijatelja, možda bi izgubili, ne treba nikad podcjenjivati nećemo. Mi se borimo za pravo, tu borimo za svoju državu normalno, mi smo svjesni svega, razumiješ. A poručio bi sad, razumiješ, pošto nisam imao prije vremena tim maminim i tatinim sinovima, tim kafićima, razumiješ, da malo se dignu se malo. Lako se vozat po oslobođenoj teritoriji, neko buče čizme. Sve jednom od, nek izvije čizme ako ne vjerujete. Prokrvalo je prst, prokrvalo je sve. Idu dalje, I da se ne vozine tenkuju na kustu. Znači kaj mam, razumiješ, nema problema. Samo svak da radi svoj posao, razumiješ. Ono što smo uvijek podržavali, ono je sad da radi svak svoj posao. Samo nikad ne pritenete protiv. Nikad. A kako dođi? Ne moramo mi svi u se nas imati. Zahvaljuju svima svi jedno a ne moramo svi, znači mora raditi logistika i to da radi, razumiješ. A ne non stop što kaže jedan te isti, a neko glumi neke sile, razumiješ. Lako je sad glumi, lako je glumski se osloboditi. Kuraž obuci, čizmu, uzmi pušku pa hajde, brate, nemoj mi priče, slagati, ovako ćemo na kuću. Dej mi reći, kako ti ima osjećaj kad si ušao u kasarnu? Kakav osjećaj? Osjećaj, evo vam, rukom je što titave, treće peče. Stvarno su se odebrani momci, stvarno, mlađi momci, odebrani momci, nejučni baš. Ja sam došao iz prve brdske čete, to je čete Rahmetli Salih Hadizerić, razumiješ, taj čete sad ovdje, ja sam prešao je 20 momaka iz prve čete, to je pa sad momentalno prvi voj, razumiješ, iz sve čete. Ali ipak mislim, ispunili smo želju, recimo želju, najveću želju Rahmetli mog komandira, to je nas najviše volio, da ne Hadizerić Salih, ispunili smo tu želju. I dalje što kraja ona pjeva njegova pjesma. Treba što više pjesama njegovih. Nek ovako, iko nekad kad sluša njegovu pjesmu, nek pokuša one stihove malo da razmotri i sve da vidi. S njegovim putem idemo do kraja. Svi da su slušali njegov put, davno BiH bilo slobodno, razumijete. I da su recimo svi isti ko što su vi put, davno BiH bilo slobodno, razumijete. Da svi rade onako ko što treba da radi. Znači, svi trebamo, ne treba viket, ona ono. Znači, nek ima on 1.000.000 maraka, nek ima sve. Ti ako si patriota, znači ti patriota imaš para, kada da si patriota nešto kupi, se razumiješ zavod za voć. Ti si patriota, nisi ti patriota, uzmi pušku buras pa si onda patriota, razumiješ. Znaš ko je za mene patriota, koga cijeni, ko je sa mnom rad uzem, razumiješ. Znaš, shvatam to sve, neko mora komaj, ispravno, sve pocija, neko mora biti u posljednju, neko mora biti sve razumiješ. Ali nema da neko dane novci da ne jedi, tako da.
Ovo je pravi rat. Sad smo tek krenuli u oslobodilački rat. Ovo je pravi rat. Sad je tek pravi rat. Sad. Bilo je normalno, probivanje linije tu su. A sad je tek pravi rat. I zato sad ne trebamo to ispustiti, treba to iskoristiti. Iskoristiti to treba. I gdje ćemo se dostaviti? A? Dokle ćemo doći? Ne trebamo mi ići Srbija tu. Samo uspostaviti granice naše države, to je Bosne i Hercegovine. To nam je jedini cilj. Priča za naše. To sam sve. Ajmo dalje. Ajmo Jane, fino priča, šta će raditi od njene? Upravio, 100%. Samo nemoj sada da izbušujete ton pa stavite treba pustiti. Ti se da koristiti? Ovo je vidio da.